Ni Jumamosi tariki 21 mukira nkatho cia mwanya mutegero Meru TV Interaction ndere witete na mbere na gukenera mibango yetu uri kukwatoga ni tutegere nteto cietu cia Meru TV tha mugwanja oni bambetaga Dennis Mutuma Muthomi tuambire na ripoti yeke giciko bunge getigania East na mujumbe wa Tigania East Mporo Aburi ntukwegoro na arethirwo agitana kuthuja witi na mbere na kuthondeka kwa barabara ya kuma Ntereche Mikindori gwita kunate monka gatithine akiaria kagitene karara rurunga mindene andaracha kana kire ndaracha ya thete Mporo Aburi na ugete contractor o mwero uroreti Nterezi akethirwa akirekia nkurukia kilomita 5 cia barabara hizi kiri meri inge irezete kagitene kau Mporo Aburi no reti anto barabonde barene miunda akwina barabara hizi bakethirwa bakimendia no miunda hizi igeta nambere na kuongereka mari kagitene kara barabara hizi kethirwa ikithondekwa. Weru ibonekete nyuma ya mundu ya kaita kiratumiri barabara ya Mikindori kunate gatithine barabethirite beterete lami ko miaka kathumba kuma mwaka 2016 rirora wa Rais Uhuru Kenyatta na mubunge kaitena ko Mporo Aburi ba miruro ikira lami ende mubunge ro kuma mwaka 2017 gichunge kabebe ukumetene ethira kire mo ikira kinya kilomita 1 ko miaka 5 barabara iliburo mwaka 2016 na kwa 2016 mwaka na weje utentu kavivwa nene kipindi kia miaka 5 ora alikuwa au thirikari tikumba kutangu na kini ntu vile kata amba kuthingata ani Mporo eko thirikari ndari ya William Ruto tobanga turantu amwe atwatanira Rwari mubunge wa shikombunge Tigania East Mporo Aburi na ndekete kureta contractor ngi urambiriretia wikira lami barabara ina contractor alikuwa na rutewe ene contractor ngi mweru ora kathi barabara hizi kuma Mikindori kunate Gatithine road na contractor noju is the man of people na ni mtu tete ngogeto kona metho yetu na ndi mujumbe ka recommend ngweci yawe barabara kuma thana tete makamulika no thiti hiyo na naru wa utonya barabara neji na ni no matu wakinya kunate very soon Mporo Aburi na ikite wira ne barabara ye komba wikura lami yonthe contractor yo akiwa ko meri ele yete akethira ye wikira kilomita 5 lami andire president wetu William Ruto ataidire atautimiza muntu alionchokieni kwendo levyo ntavivya wolo nimbeba miaka 5 wote leo kitaka maram kanibu tumosoka nkadho kidhika yetu nduguru ngo ziruto eti ya kwamba kinonda yetu kirari barabara Mikindori kunate Gatithine road na vai contractor akwenene site na iko na uhakika eti ya kwamba itafanyika ni twari aramu ita barabara karine no ntukwe muntu ari kumbere barabara enje tuwente kwa tiri ya chokra mupanga renge ole enje tiri ya chokra kate mupanga renge miaka nenda miaka rundi yato ikirwa Mporo ahuita ke mheshimiwa ke our president Samuel Ruto kuromba barabara na inkomea Mporo is very promising ni mtu wao ndo nagaika atua ae inkomea barabara ikabwa na yatega migogo kabisa na niyo rarikio yetu tutakilela my friend Mporo Aburi wete barabara ine otwe thibone na ikira kari na nkuruki akiromba barabara na miunda kwina barabara ibatika mendie nonto miunda ikomba kwithira igite mauru ona lami yomba kwithira igikirwa barabara hizi itevya antwatiania yonde barabara itevya antwatiania yonde na Meru mzima nonto ilivyo manene ya TVine ilivyo manene ya kunate ilivyo magidho ili aliangamia ilivyo vyuma bwana na binambi kona sionde ibiasara yonde ile tutakuwa mtindwa ikena ma kunate na alweya kwa kunate ukende kwa miunda ndo miunda yetawitia ndo barabara hii yetu so kiripoti la Meru TV kumatia ni Betanda Msimoturia wa Virinja.
Ripoti ya Kieba rutero ra South Imenti ni ara muchejo mwe jwa Jennifer Mucheche jure na Kieba gikinene na bobo na nyuma nyomba kuya na nkuruki ana bairi pedra bakira ndene monka abata uturo bwao ni karekare diretorege kujirwa ni Miriki Noti uranwe chibo mugwatiri wa location izikene takiganende na gishuko bunge kiu kia South Imenti nakuo tukugwa gukira narua na bairi ni bethirite bakira nyomba iji ni aria kinya mwanki jura juraithirie nyomba iji juti kumenyekana na aria jwithirite jukiuma oni ndira maria na tocira tojojo to twakwa ndona tutena unga no twanto swaga mutu tukararira oni nkende nyomba ko gwata mwanki ndeigwa boku ndekuwa boku ndagwani ndaikwa cibitari ntamenyere kwenderea ura kurakarire ana baba batena nyina ana ba ithe tumona uri mwaka nontu kinya nacio maya kuringana na urendete na bathomia jende atiromba muno ndikira ndigaririte ni ana bandigaritie nontu nitigi ni kana ndikinya ni utiondi rera mangijura watire njeji nindakinyire andu mbere andagario ande rombaga ande kuona ntiumbane ni nkandambiria gwita aturi ndauma ndo gya gwaturi bang'ano na ndapeta ndachoka twaja twambiria kugeria ura tumba kuria mwankiju bangi beja unfortunately mwangu tombire kuora ana barairire nyomba na tukiwa tutaukiri mono kintu thainya na nusu ndaringiro thimu mutongerio mwiriga ambira kwa nyamu kwa pita nyamu kwina mukasa jwa mwanki matukange nkone na thairia ndirejire aja ndirethire mantu ja kurigaria ndethire nyomba yonthe egwete mwanki na antu bakigeragia kumioria lakini nkuga ibwega nuntu antu ibarageririe sana ura kuruyumbika nuntu pakugeria kumioria ibara mioririe lakini kwa bahati mbaya kwethira kwitwana tukari kutwire tomba gututiga tha ithatu na nusu twitite kumama irio turaigirwe Embu tweja tugi tukija twethira mwanki jugwatire nyomba indi kira kindigaritie buru onbithara ndi mutongerio ntureje na kinya PMC coordinator wa Nguru Catholic ana baba barakwirire nyomba ibamwe bakwa ba PMC ni untu kinya bukujiri ni Miriki Noti sibo mugwatiri kiganero kishon ugoro indiraringirwe thimu ni area manager umwe Patrick Botwiri ambira nyomba ya Jennifer Musese ikugwata mwanki na twana twiku twiri kamwe nkatha kangi mutethia na kangi karare ukagwitwa mukami indi kau ikarombere kunusurika kaumara na ndi twana tutu twiri turagerire gutethwo ni community indi unfortunately tutirombere gutetheka twatekete Amburu na itureterie kwikira response kuma Nkobo police station para barejere indi bethira batiumba gututethia nuntu twana tutiga na jojo wao rio rari akumara gutushwira mutu na rejere na kinyawo ya atunjoy ni indi nararingikire muno na kinyawo agirika ogigwa Nkobo Consolate Hospital fortunately nawe arikaba na utike turomba kuonokia buru ase community iromba nandi nikiri thirikari na antu bawendi bubwega kuriungira nja ije kwa nkuromba antu bonde ba wendi bubwega mono a Kristo na antu bonde ba Murungu peje batutetheria kenda njeje yomba kuona kuria kunywa kuromba thirikari ya Meru County ite tongeru twi mweshimua Kawira nontu turageririe kuringa thimu kinya masima moto jeja na baterejire ituru kuromba tafadhali tutegero na njire eu inkuromba kinya KMP wetu Shandrak tafadhali eje kenda family ije ombo mitethia na ndiga tugwa appeal ke very well wisha eje atutethia nontu bwa nja ije na ninkiripotera Meru TV kuma Kigane wandi yanku ene South Imenti Beta Jeff Wagitumam
cukuru ya Kiobundi na Otea ekirwa TTI ni bethirite bakibangania mibango ya kuthura atongeria baritwa bara bageta na mbere na gutongeria aritwa ndene ya cukuru izi kagitene kau ni bonene kugwata mbaru kosi Kiobundi na Otea bageta na mbere na kuromba mbeo mbethi gutigira ne bagwitonyithia na nkurugi guciandikithia hiri kosi iji ni kenda bakethira bagiciandika hapa ebongwa ni manto jethirite tukigwata mbaru ni arimu amwe na atongeria ba cukuru izi. Cukuru ya Bundi ya Kiruiba kumbatirite Otea Githai araritwa bathurite atongeria bo na njira ya mitandao betumira thimu cio. Kwa na uchaguzi ambao tumeona kwamba umeweza kufanya wapiga kura wengi zaidi waweze kujitokeza, na tumekuwa na kura zaidi ya mara 100% ikiwa imeongezeka kutoka mwaka uliopita. Kitumia mfumo kama huu hata ile what we call chaos when you have after the elections unapata zimepunguka. So ni mfumo ambao tungependelea sana uweze kuwa embraced all over the country. Ni kitu ambacho kinasaidia hata shule kujipanga na miradi ingine wanapoendelea na kura zao. Mwanafunzi ama voter mpiga kura anapofika katika kituo chake cha online voting na simu yake, anaweza kufika pale, anaweka kama ni admission number ama namba ya kitambulisho kulingana na kile shule inataka, alafu anapata special code. Unapata special code kama ile ya e-Citizen, unaweka pale, unakuwa unapata authentication, kisha kutoka hapo unachagua wale ambao unataka, unapiga kura zako, alafu unaziona kwenye runinga pale one on one, yeye tunaita live. Ona ndo akuringa kura cheko tuma murorongo na gutumira maratasi twite thendenje towe nanto kidurano kya naru to kiukari paperless mtu akuringa thimwe na ari as long as egi system cha skuru ko kidurano kya naru agiukari raisi buruki batwe kitiukari na mititikano kitiukari na kurega gwitikania jaka mtu aringi ona maybe jeka kwe mtu kwenderwa ko naru tukuringa kura na complaints bakiona ore resort kuma. Miaka iliyopita tumekuwa tukitumia njia ambayo ni ya kuvote kutumia kwa ballot, lakini mwaka huu tumechange, imekuwa electronic ambapo the process imekuwa efficient, taking the shortest time possible. Tumedhibitisha ya kwamba hii process iko sawa kabisa na ndio tutaendelea kutumia miaka ijayo. Nabo bakiaria atongeria baritwa bara bathuri baruiba kuwirirwa njira ye kuringa kura nonto ni utetheria kuonokia mathaa amano tielote wamba bakura nonto iba kuona emo bora kura ikuringwa. First time kuijaribu hapa Kerua na tukaona system nyera to save time nonto tokarinya spot day na all the same ni ukarifia nonto no kuona mtu avoti no kuona mtu unataka kuvoti. I process ombo thingatira from your comfort zone na I privilege nonto case kuru chionde cha technical cha Kenya ibate fast technical training mbere gutumira system eu negwetania mantuja digital world direko emphasize i president wetu William Ruto ambaye kioni yentoge kiaki batwa litono tibato totinda mitambone tibato totinda kwaria online naja na totumira thimu na ndinama tuendereojo siasa chetu nyake institute level igakura na rate nene. Imekuwa rahisi kuliko kushinda huku mchana mzima ukipanga laini, atena inaweza kuwa na ubaguzi. Kiripotera Mero TV kuma Kerua bore mbeta wa Mwende wala Iboni. Kuni atikagite na kare wongere kubwa wenyangia na nkuruki mbithukiro cia njogu bwithite na mbere bukionekana kuongereka mono nterechi ya Igembe na ndi mujumbe wa nterechi ya Igembe North Julius Titumu akiaria ntuko yagoro ndene bunge nene na atariri manto kathumba je mbithukiro iji kuringana na Titumu na rombete rwangiro kurungamira nyomo eshekithakani RKWS gutigagira ne bagutegera na tenjogu jiji kwethura chikiumara na gutonya ndene miunda yanto akiuga miunda ira mingine thirete kithukangwa na kinya anto kwethira bageta uturo bwao nyuma yabo kwethira bakithukirwa ni njogu iji badikirite PS wa tourism and wildlife nikienda antu bara bari interview bya thukangire na Ndoleli mwaka 2023 bomba kuriwa na ibari we mweri wa 8 last year
lakini kwa challenges ya finances. Na kiuria kiu monko thai ni kiketherete kikiurwa na indi kitiracokwo ni rwang'iro KWS untu butumite mubunge wa Gembe North Julius Taitumu umira kiri mbunge ntuko ya oro na kuuria kiuria ki mbere ya kamiti ya Wildlife kenda omba kuuthira kiona ntairam. Honorable Speaker, pursuant to the provisions of Standing Order 44.2c, I wish to request for a statement from the chairperson of Departmental Committee on Tourism and Wildlife regarding the perennial human-wildlife conflict in Igembe North constituency. On Wednesday, 16th August 2023, during question time, I asked a question to the Cabinet Secretary for Tourism and Wildlife regarding the recurring menace of human-wildlife conflict in Igembe North, and particularly in 2023, where over 100 elephants invaded the area. In response, the Cabinet Secretary assured this House that the ministry had upgraded the area. In response, the Inimero National Park fence as a mitigation measure. Additionally, the Cabinet Secretary guaranteed that compensation would be provided for the lives lost and the injuries caused by the elephants in the area in 2023 attacks. However, to date, no just compensation has been made. Honorable Speaker, it is concerning that the Ministry of Tourism and Wildlife has failed to implement lasting measures to prevent further loss of life. Riu akiuga rwang'iro KWS ni babati kwethera bari ucoki kiuri ki no ntunyumoi ni ciaerete mpanga hakariba nteregi. Honorable Speaker, it is against this background that I request for a statement from the chairperson of the Departmental Committee on Tourism and Wildlife on the following. 1. A comprehensive report on the progress made by the Ministry of Tourism and Wildlife in implementing the undertakings made by the Cabinet Secretary on Wednesday, 16 August 2023, including specific timelines for the compensation. 2. The steps being taken to compensate the family of Mr. Philip Misobu, including the specific payments, timelines, and the long-term measures that the government is taking to address the recurring menace of human-wildlife conflict in Igembe North constituency. No riu narombete rwang'iro KWS indi rumbe kwethira ni ruwikira rwa stima kenda kurieria nyumoi nicio njou ciumba kwethira itonya miundene yanto na kucirira biokorea na kinya imo kwethira itiete anto batete uturo bwo ira boita corridor ti corridor ria miciene yanto nara Meru National Park no mwanka basekiwe no mwanka bekire rwo rwanjuwe tumba kuura kuo nikiendetura kana ita kwangamisha antu na tukwaraniria abo nikienda bomba kuona na bomba ku fence Meru National Park na rako ina challenges nikienda tumba ku make sure animals we could minara. Nikiripotera Meru TV kumembe beta mukiri onkonja Kongera kuni ati akariba gicigo bunge gia South Imenti ne bashimirite na kuritaugia bo mwanya bwege mushamanio jurazo wekizo atongere ba county ya Meru amwana munini wa rais wa ndegoro ya Kenya Professor Kithure Kindiki Ruterero Karen mushimunene John Nairobi bakiaria bamwe bakariba nterizi ne bogete ati bobo ne konania county ya Meru ekethro ekiona ngwataniro nyuma ya tongeria bonde kuthira bagikinya kwariri mantu za county ezi kagite na kawa akariba bani barombete senator wa county ya Meru Kathuri Muronge gutigira na kuthuja na nkuruki gukania bamwe bathingati bawe baraba kurikana no kaba gwita bakiangaratanigia mantu na nkuruki kuthukangia utongeria bwa county ezi. Nabo bamwe bakari kuma South Imenti ni bonenie kung'anirwa kwao nyuma ya tongeria Meru kuija amwe na kinya nkuruki kuriunga ntere cia Kareni kwariria mantu jawiti na mbere ja county ya Meru. Tukwana Meru county ndo iriraro inyingi cietete mbere ikithira na kona tongeri bakwenda kwambirio cokaniria amwe. Kia mbere ndonire ra twari ntemwene ndiria deputy president yajite
indonire ngavana nareo seneta indigirwa Paul Njewe na ikwari na atongeria baba ingi na indonia bekethania na bakiara na iria musemano jojo rareo Nairobi kale nala jo deputy president wetu kidure kindiki indonire atongeria baba ingi bara ba mete Meru na ndona ati ja Meru kwenda kwambirio cokanira Meru itwethirite miaka wethirite tha ile na nusu tweci acene bandu na inde kuona kwena kuchinja kunene mono nuntu indonere kathuri ya weseneta wetu na ngavana ntukwera kindi kia Meru bari amwe na bakethania na kinya riu barari Kareni ingwitikia antu ba Meru twindi tuonere TV-ini ituonere ara bakarinde na itobone bonde amwe koikua Meru twina change nene sana ko ndenda kwaria na nini kiuga atiri bara tafadhali bakwenda utuchokia ciacene turekania ciaca tutiarite miaka ile yake twita kuthurana na bara bakuthwani bo bakarungama ndenda kwira anaciaca betu ba Meru tafadhali kwina bange barinde na ko Meru tikairwo mtu ejo kwira musemano jo ajo kijo tabui musemano jo jo athongi iromba riao na ndege seneta wa Meru Kathuri Murungi kira kwenda kuria seneta Kathuri Murungi na Meru no komethithia njira nete bui uretete gukamata anguns bandangi gekurukuru ibo barenda kureta commotion na area State House na ngwira Kathuri ngwirite mantu ja muntu kazeni okumono ndakwira kazeni yo imwamba ndakwira kazeni yo jo Kathuri tigana nwe ogwe werekana na ndangirazi mantu jaku Kathuri Meru jate karabwega kendo menya aromba itena ande maita jata antatu igoji angabia chako cia majani anga director no atakurugia kura ithano aiyete antu igoji Kathuri bathira katima apo tiona bwe ndangi ate miboromo jumu nejo kwa riorongo na nande na mantu jaja ubone nyajo tetemeria alajo muntu akawaida jote mairwa senator Meru tigana antu baba na nonto nako kana kamujiro ya mujiro mwene muntu ujo gwitwa ndangi nitu tumutwirie goji ukona aja gintu muno nonto natu ni tukwenda kurwana rimwe antu baria bature ukutharau auma kiu aria into bia South Imenti muntu ujo Kathuri onto Murungi akuruithia mpulwa utona ndene ya community ya Meru nonto ugwe tugweterete ito aba tugwetete jeria reriko 2027 nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam tugukinyira muthija nteto cietu cia Meru TV thaa mugwanja itana mbere na gukenera mibango yetu yonthe oni bambetaga Dennis Mutuma Muthomi.